Kajamit pakmen ya pi baro ke bepek ini video jonga. Hani kajamit bementa nak liang jonga kwa penting pi. Ba nak liang jonga ni ka Wermui Foundation in pelong ya ka jeta ini ya. Habedai bat ka phang ka thain ruar mingi kadang sadin ha ki babun kiliang. Pila ban kershan ni persha habedai bat katai ka phang ka ba ngadep ong. Ya ke video pila pensen hau numbar pra nyau kandai sau san riu kandai wei. Ya ke video ngi pediang tang hapo ka kandu terik ubnai basan arajar arpusau palang entai num la shuban pediang ya ke video. Ya ke bajawab in sa sen da ka pisa ka kusnamo da pisa sha ka account jongpi in chusen GP ma. Tengah kerparit ya pi ki prathan ba pensi mentah kani ka competition ka bangi pelong kadai betang hapo kani ka riwar mingi area te shaban katang inam laban pediang te pihak ban ay kerteng jong pi ka snem ma ka video ka ba piring pentia ma te ya ta video pila ban sen changa kan te ngin sapai ya ki bajopat ngin sa penpau hak wi video ke ba ngin sale ya kata te bat ngin sasen daka kusna mo kumba menuai rungi pelong ya kanika drawing competition bat ngil deb ai daka pisa shetu bajob lai hajar tu por te menta rungin kapan bai pada kremen ba kini ki prathan ji kin sim bentar ga jing sirhem te soba simenta tabang kerpa ya phi ba pinam penpau ya kerteng kepala pengketa ma mat yong inu dei ban kan kelum bai habadei ba kata kajing kerchan ne kajing percha jong pi habadei ba kata topik ke bang yil deb ai kublai shibon kublai pi bar kublai